IGM Multimedia Production. Rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tiamika Allah subhanahu wa ta'ala ndikumfunila sabino mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam ulimekeze kama Allah subhanahu wa ta'ala mukukumbutsana kwina kwa lero lino ndi malangizo antumiki sallallahu ta'ala alayhi wasallam amene adawapeleka kwa umma wake kuzera kwa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Iye mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam adafotokoza kuti ya Aliyu, o iwe Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, idha baka al-yatimu ihtazza al-arshu. Nena kutino mwana wa masiye akalira mpando wa chifumu wa Allah subhanahu wa ta'ala umanjenjemera kukwelezeka. Fayaqulu Allah ta'ala, ndi Allah subhanahu wa ta'ala ama yankula limalaikatihi kuwauza angelo wake kuti wasi'u fi nnari liman abka al-yatima.